K-Tech Studio presents Kain ka election. Kadey ka Porjong Pibaro Shillong Parliamentary Seat Meghalaya. Are you ready? Yano Pinjit, whom will you choose? Hakati, Neha Kakot, Neha Upra, Kadeka Monjong Pi, Kalawe Kajila Kapay Chapi, Jedda ka Jingstad. Nabinta ka Jilla. Kane Kadeka Poriapi, Yano Pi Big Banjiet Nalari, Ban Pasha Parliament, Banya Said na Binta Kajila, Ipay Baki Trangjing Kirmen, Kajila ka Anud Jingkila, Banwan ka Jing Sukbat Karoy Kapar, Hakaribay Jong Upay Ba, Kasi Boyar. Hey, hey, wo Vincent dich pala. Hey, dam ka di aral nong life. Ne hey, dam ka bats kem marbo. Tu par khat phashu abanjet. Kasurupay bakto pinsawajam, Kajila Meghalaya Kanya Itinshain, Dakajing Slurngin Shimbinta, Banjedu nong ialam ubaba. Shilo, 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 Meghalaya, rise up. Tek ba tulong basta hakane ka porkeng ba piola. Banjedu nong gialam ba shisha, banya say dia jinge ka jila. Hakine kisni ba minta, ngiyo hi buntang ki jingkila. Ki jinge ba bun hangi kiban, ka jing suk jingkir meni trang. Tu ay ka vote na ka jing stad. Kajila, Kadongkang ya Kajingkila. Minta kade kakabuksiar, yang laya piano banjet, unong gialam batrei hok, uban wanra kajing sukya baro. Larangi jetik na kandai kalawai baba, lada bakla banjet minta, ngin sa baby serta.